Bojim se, brate, da neko poslije atentata ne oda ove ljude koji su nam pomogli. Miško je ugledan čovjek u Tuzli. Ko će u njega posumniti? Ma znam to. Samo da neko od nas ne oda. Ja sigurno neću. Koliko nas je? Ako stigne Muhamed, bit će 6. Ja sam 7. Vala da je ptica, Ferdinand neće proći žive. Hoćeš li odmah podijeliti oružje? Neću. Ovdje je sigurnije. Svi će biti protiv nas. Kako to misliš? Spominjao sam nekima atentat. Onako teoretski, kao mogućnost. I svi misle da je glupo i nerazumno to činiti. Vele, ako bude 1 nadvojevoda manje, da se neće promijeniti austrijska politika. Ti koji ti to govore, neka nastave i dalje mastilom mazati njemačke natpise po školi. Zato im sigurno neće pasti glava. A star će se smijati kako se bosanska djeca mastilom igraju revolucije. Ako ti neko od naših počne govoriti takve priče, ne daj mu ni za živu glavu ovo oružje. Bolje bacite te bombe odmah u Miljacku. Stigao je Muhamed iz Toca. Već sam se bojao da nije primio poruku. Gdje da ga smjestimo do Vidovdana? Može li kod Nedeljka? Posumnjat ćemo otac. A da zamolimo onoga Simu Milića. Probaj.